munyemerere mbahereze ikaze mbifurize n'ibihe byiza cyane niba ari ubwa mbere ugeze ku Umunsi TV umunsi.com ukande kuri subscribe. Inkuru y'uno munsi tugiye kugaruka cyane ku makuru avugwa muri Venezuela, dore ko yabaye inkuru yakwiye isi yose, aho perezida wa Venezuela Nicolas Maduro ndetse n'umugore we bafatiwe mu buriri bakerekezwa i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho biteganyijwe ko bazaburanira. Ikindi kandi turaza kugaruka ku byatangajwe na Kamala Harris wahoze ari vice perezida wa Joe Biden, perezida ndetse akaba na vice perezida wa 49 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rero yaragaragaje no kwiyamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntibikunde. Ese yavuze ko kuri iki kibazo cya Venezuela turaza kubirebera hamwe. Ikindi kandi turaza kurebera hamwe ko byifashe muri Venezuela, imyigaragambyo yo kugaragaza ibyishimo batewe nuko perezida wabo yafashwe nayo irakomeje. Hanyuma ikindi kandi nuko Amerika yatangaje ko yiteguye gukorana n'ubuyobozi bushya bwa Venezuela bwamaze gushyirwaho nk'inziba cyo yo gukomeza gufasha abaturage. Niba ari ubwa mbere ukande kuri subscribe, hanyuma uke gusura ikinyamakuru cyacu umunsi.com ubasha kujya ubona amakuru agezweho kandi atandukanye. Kuva ku munsi w'ejo hagiye hakomezwa kuvugwa amakuru atandukanye yuko hakozwe operasiyo yo gufata perezida wa Venezuela wari umaze imyaka myinshi cyane ashinzwe ibyaha bitandukanye birimo kwangiza ubuzima bw'abaturage ayoboye, dore ko yatangiye kuyobora igihugu cya Venezuela kuva muri 2013. Bikavugwa ko rero igihe cyose yagiye bureka igihugu hagiye hakorwa amatora, ariko akayiba cyangwa se agakoresha uburiganya kugira ngo abashe gutsinda. Nyuma rero hagiye havugwa ko kandi yagiye arangwa na ruswa ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, byose byagiye bibangamira ubuzima bw'abaturage ba Venezuela kugeza ubwo bamwe ngo bari babayeho mu bwoba cyane, basa n'ababaye ibikange. Nyuma yo gufata uyu mugabo mu buryo busa no kumushimuta bikozwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, benshi mu baturage bo muri Venezuela biraye mu mihanda, bahagarika imodoka, baparika ibinyabiziga ndetse n'akazi bakavamo, bajya kwishimira ko perezida Donald Trump yabakoreye igisa no kubatabara nk'uko bagiye babitangaza. Kugeza kuri izi saha rero amakuru akomeje kuva muri Venezuela nuko abaturage, abakora, abayobozi mu nzego zitandukanye bamwe na bamwe bagiye bagaragaza ko bashimishijwe n'ibyakozwe, mu gihe hari n'abandi ku ruhande rumwe bavuga ko ari ukuvogera uburenganzira bw'ikindi gihugu byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu kiyobowe na perezida Donald Trump. Kugeza kuri izi saha rero muri Venezuela akazi gasa n'akahagaze nk'uko amakuru aturukayo abigaragaza, ndetse nayo dukesha ikinyamakuru AFP ndetse n'imbuga nkoranyambaga byose bigaragaza ko abaturage muri Venezuela batewe ishema no kuba uyu mugabo yatawe muri yombi. Bamwe bati ese yafashwe gute, mu gihe amakuru avuga ko yari aryamye nijoro n'umugore we. Ati ese koko nta mutekano agira cyangwa abari bashinzwe kumurinda nabo bahawe amafaranga? Kugeza kuri saro ntabwo hagaragazwa operasiyo uko yakozwe ndetse nuko byagenze ngo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zice kuza Venezuela zisanzwe zirinda umukuru w'igihugu. Kamala Harris anyuze ku mbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko mu by'ukuri ibyakozwe na perezida Donald Trump ari ibikorwa byo kutihanganira ndetse ari ibikorwa bibi kuri we, akagaragaza ko rero ari ibikorwa Donald Trump akora agamije kwigira umugabo w'indakorwaho cyangwa se umunyembaraga mu karere. Yagaragaje ko kandi ibyakozwe nta nyungu bifitiye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uretse Donald Trump wenyine ndetse n'abandi bafatanyije, bityo akabyamagana agaragaza ko bidakwiriye kandi ko akwiriye gusaba imbabazi ndetse no guhagarika ibikorwa byo kwinjira mu gihugu ikindi hatabayeho uburenganzira kuri ubwo ruhande. Nubwo yatangaje ibyo ngibyo ariko banyuze ahatangirwa ibitekerezo, benshi mu baturage bagaragaje ko Kamala Harris ibyo yavuze ntaho bihuriye n'ibyo nawe yigeze gutangaza ubwo yari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bashyizeho amafaranga kuzafata perezida Nicolas Maduro, ndetse bakagaragaza ko bazakora uko bashoboye ngo babashe guha ubutabera abaturage ba Venezuela. Bityo benshi bakemeza ko ibyo Donald Trump yakoze ari ugushyira mu bikorwa ibyananiye Joe Biden ndetse na Kamala Harris wari vice perezida we. Kugeza kuri izi saha rero
ni byinshi bikomeje gutangazwa ku mpande zitandukanye, haba ku bayobozi batandukanye mu nzego z'isi, aho bamwe mu baperezida ndetse no mu baminisitiri b'ububanyi n'amahanga bamwe bagiye bagaragaza ko bashyigikiye ibikorwa bya Donald Trump mu bigendanye no kuba yafashe uyu Nicolas Maduro ndetse n'umugore we, ndetse bakaba bamaze gutangaza ko ategerejwe imbere y'ubutabera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agomba kuryozwa ibyo yakoze akoreye abaturage. Gusa ku rundi ruhande bamwe bakemeza ko ikiri inyuma kiri gusunika Donald Trump atari uburenganzira bw'abaturage cyangwa se kubarengera cyangwa demokarasi, ahubwo ngo ahangayikishijwe n'ubutare cyangwa se oil, akaba ari nabyo rero akomeje kugendera runano kugira ngo abashe kubyigwizaho ndetse n'igihugu cye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko benshi bamushinja kuba adakunda amahoro, ahubwo ngo abagambiriye kwigira umuntu w'umunyembaraga. Inkuru yacu ya nyuma rero iraza igaruka nanone ku byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze kuvuga ko yiteguye gukorana bya hafi n'ubuyobozi bwa Venezuela. Iki nkuru dukesha ikinyamakuru AFP igaragaza ko umuyobozi mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki cyumweru yatangaje ko ubutegetsi bwa Amerika cyangwa se bwa Perezida Donald Trump bwiteguye gukorana n'ubuyobozi buriho muri Venezuela nyuma y'igikorwa cyo gisirikare gitunguranye cyafashe perezida cyangwa se cyafatiwemo Perezida Nicolas Maduro n'umugore we, bakaberekeza mu kuburanishirizwa i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangaje ko Washington cyangwa se ya Amerika idashaka guhindura ubutegetsi bwose bwa Venezuela. Anasobanura amagambo Perezida Donald Trump yaraherutse gutangaza ko Amerika izaba iyobora iki gihugu cyo muri Amerika y'Epfo gituwe n'abaturage bagira kuri miliyoni 30. Rubio yavuze ko Amerika irimo kurwanya abacuruzi b'ibiyobyabwenge atari intambara irwanya Venezuela nk'igihugu. Mu kiganiro yagiranye na NBC, mu kiganiro kizwi nka Meet the Press, Rubio yavuze ko intego ya Amerika ari guhangana n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ati si intambara irwanya Venezuela. Aya ni amagambo yaje mu gihe hari ibibazo byinshi byibazwa ku gitekerezo cya Amerika ifite kuri iki gihugu cya Venezuela. Mu mujyi wa Caracas umutekano wari umeze neza cyane nyuma y'igikorwa cyo kuwa gatandatu, aho abasirikare ba Amerika binjiye mu gihugu bifashishije kajugujugu, indege z'intambara n'ingabo zo mu mazi, bagafata Nicolas Maduro n'umugore we. Abaturage bagaragaye mu masoko bagura ibiribwa nk'ibisanzwe, mu gihe abapolisi bari bitwaje intwaro nyinshi cyane bari babonetse ku munsi wabanje, batongeye kongera kugaragara nk'uko abanyamakuru bakorera AFP dukesha inkuru babitangaje. Igisirikare cya Venezuela rero cyatangaje ko cyemeje Delcy Rodriguez wari vice perezida wa Maduro nk'umukuru w'igihugu w'agateganyo, anasaba abaturage gusubira mu buzima busanzwe. Nubwo iki gikorwa cya Amerika cyabaye intsinzi yihuze cyane, hari impungenge zikomeje kwibazwa ku mugambi wa Donald Trump w'igihe kirekire kuri iki gihugu cya Venezuela ndetse n'abaturage bacyo. Kuwa gatandatu Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika izagira uruhare rurerure mu micungire ya Venezuela, yibanda cyane ku kubona uburyo bwo kongera ku bubiko bunini bwa peteroli bwemejwe buri muri iki gihugu, dore ko ari kimwe mu bihugu bikomeye kandi bifite ubukungu buhambaye. Perezida Donald Trump yagize ati tuzayobora iki gihugu kugeza igihe hazaboneka inzibacyuho. Anavuga ko kuzohereza ingabo ku butaka bishobora no gutekerezwaho. Ku cyumweru rero nk'uko twabigarutseho mu gitondo cyo ku cyumweru, Rubio yagaragaye mu biganiro bitandukanye kuri televiziyo agaragaza ko Amerika idashaka guteza imvururu mu gihugu cya Venezuela. Yavuze ko Washington yiteguye gukorana na Delcy Rodriguez wamaze kugirwa perezida w'inzibacyuho ndetse n'abandi bagize guverinoma ya Maduro igihe cyose bazakurikiza ibyo Amerika ibasaba. Yagize ati tuzasuzuma dukurikije ibyo bazakora, si ibyo bazavuga mu magambo by'igihe gitoya. Mu kugaragaza ko Amerika rero idashyize imbere cyane demokarasi cyangwa gufasha abaturage kimwe n'ubutegetsi gusubira
ku ntebe y'ubuyobozi. Rubio yavuze ko kuvuga ku matora mashya muri Venezuela haba hakiri kare cyane se cyangwa byabikozwe mu gihe cyihuse, nubwo Trump yari yavuze ko hashobora kuzaba ikindi gikorwa cya gisirikare. Rubio yavuze ko we igitutu cya Amerika kizakomeza binyuze mu gufunga cyangwa se koherezwa mu bijyanye na peteroli hanze y'igihugu binyuze mu gukoresha amato ya gisirikare mu nyanja ya Karayibe. Ibiringiro nibyo benshi bahereyeho bagaragaza ko icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyize imbere muri Venezuela atari umutekano ahubwo ari ibijyanye na peteroli. Mu gihe aya makuru yakirwaga, umuyobozi w'abademokarate muri Sena ya Amerika Chuck Schumer yavuze ko abanyamerika basigaye bibaza byinshi, bafite ubwoba n'akajagari mu bitekerezo byabo. Nicolas Maduro wahiritswe ku butegetsi yajyanywe ahafungirwa by'agateganyo ategereje kuburanira mu rukiko rwa Manhattan ku byaha by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, nk'uko byagarutsweho na Rubio aganira n'umunyamakuru. Amashusho rero yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za White House yamwerekanye yambitswe amapingu, yambaye inkweto zisanzwe, aherekejwe n'abakozi b'inzego z'umutekano za Amerika. Yumvikanye avuga ijambo mu Cyongereza ati ijoro ryiza n'umwaka mushya muhire. Maduro w'imyaka 63 yayoboye Venezuela mu buryo bukakaye cyane imyaka irenga 12 binyuze mu matora menshi yavuzweho uburiganya nk'uko twabigarutseho. Yagiye rero ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa Hugo Chavez wari umujyanama we. Igihe amakuru y'ifatwa rye yakwirakwirwaga hirya no hino ku isi, abanyavenezuela baba mu buhungiro binjiye mu gitandukanye irimo Madrid ndetse na Santiago, mu gihe nanone muri Caracas ibyishimo byagaragaye mu buryo bukomeye. Abaturage bakomeje kwishimira ko uyu mugabo yatawe muri yombi. Guverinoma ya Trump irashinjwa gukora ibi mu buryo butemewe n'amategeko, aho bamwe bavuga ko hari igikorwa cy'intambara kitahawe uruhushya n'itegeko nshinga cyangwa se n'amategeko ya Amerika. Icyakora kandi Trump we yavuze ko igikorwa cyakozwe ari nk'igikorwa cya polisi kigamije gufata umuntu ukekwaho kuyobora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Nubwo ari uko abivuga, Trump yagaragaje ko intego nini ari ukugera ku bubiko bunini bwa peteroli bwa Venezuela no kubuza ibihugu bitandukanye Amerika ibona nk'abarwanashyaka bayo kugira ngo babugiraho uruhare. Yavuze ko kandi Amerika izashora imari nini cyane mu nganda za peteroli z'iki gihugu zari zarasenyutse kubera ibihano mpuzamahanga n'ishoramari ryari ryarabaye rikeye. Ku rundi ruhande, Rubio yavuze ko Venezuela idafite ubushobozi bwo kuzahuriza inganda zonyine, bityo ikazakenera ishoramari ry'amakompanyi akomeye yigenga yo mu burengerazuba atari aya Leta z'Uburusiya cyangwa se Ubushinwa. Yagaragaje ko kandi hari icyizere kinini ko ayo makampanyi yazakora ishoramari